Labangso mega rally lo. Non upcoming parliamentary election of Han. Kacotoy dong ile tumasar jai kathar mate APHLC president of Han. Alang ni Han. Rada no githura kapachini ja fansi alang ni Han ing thur bono. Lapian pohoy pa penalai Han kartu i fansi dele pan chuling rilo. Jadi kapre kapuman lah dan dode dasi ni ibon. Ekon dali te cingkui saite. La arpu ke do tuman ada kocono. La helo ile tumasar jai kathar. Jai Kathalo, win! Jai Kathalo, win! Jai Kathalo behind nama. Jai Kathalo behind nama. APHLC behind nama. APHLC low, win! No to the most side. No to the most side. Joy bom. Adon tu. Jadi inono tu sepacini lo program dah apor energi positif hekpen. Itu tu Central Committee tu man bangsa menang tu cini lah patengok. Lasi Central Committee itu mau Vice President dan Cheng Ponsi Angkong Central Committee api tung tenam itip ituri bangsa ni cuni rilo Vice President dan Central Committee api tungam lasi kadoi bangsa me Richard Pasina lalu Central Committee api tung 2019 be malam itu kerja ni betul ala suntik bang haroi siapa APHLC awi lurulang solo APHLC mana bertengah bang haroi siapa perintah dono tu ini orang lak kemudian ini lagi perintah ala itu macam betul pada pada abang dihetai setelah malam itu kerja tip pada posisi itu ini yang dengan halo LSA Committee, President Secretary Pencenglo, LSA Committee lo arpu kita teman, youth non women non, kadang kami sama itibat kita sudah jadi personal bantu negeri lo, LSA Committee itu, lalu LSA Committee itu lo, lalu itu kerja tim penajam sih ini Central Committee itu melakukan tanglong lo, asis LSA Committee itu mana lihat kerupi lo, third apa ke CC Committee, Constituency Committee along. Keklembang hubang piatum lapan PS along keklembang hubang hidumas kami itip rada no kajabi hansen nilin pencuning rilo lapu biteda do time ini thorthan ale to adepan lahelo PS akan ke CC committee ko jepang tang tulo CC committee ka pang tang tumelo adu ke don nai lo don atu PS committee dhora pang ri nai ka do kabe latum lam tame cing tang nang lo lasi alam dumara ke rupilo adun to bangka ili tumalo APHLC Central Committee, LSC Committee, CC Committee lo nangkal jatuh dulu betul. Women Wing lapen Youth Wing latum Central Committee, LSC Committee lapen ke Constituency Committee lo Women Wing lapen Youth Wing latum itip kerja bi hansin dari pancung ini lo. Nalu tumari cikomot aku kira tuman. Lahelo Women Wing lapen Youth Wing lo kerja betul lo. Curo lo nalu tuman. Adon tu elit tu malong dan ada cetong don karbi rong saratu lapen gaung pura tu do pulutan den nalu tu metame ade pen thura nalu tu mari cirung tha gaung pura tu ha tu bitena do jo asi rong saratu nalu tu nele tu pha dim tong nele chak pen chenglong puso na poro lo nalu tu nangar chak do pon dilin metame nalu tu harakiro pilo adon tu lahalo no upcoming 2024 parliamentary election ho elit tu campaign committee a convenor bangin kora phokang waido Central Committee pen campaign committee a convenor tuman nohong letu sabe nang letu nari cirung rakhutha campaign committee tuman convenor tu la non upcoming parliamentary election ho tanto momentum alang tu malong se jakong dulu nasi campaign committee a convenor tuman ile akero bilong bape non ile tu malong aji amar majote beleg সম্প্ৰদায় পৰা বেলেগ ট্ৰাইবৰ পৰা আহা আছে আলহী আছে লাসি নেলি কাপৰে কা ট্ৰাইব বেলেগ জাতি বেলেগ ট্ৰাইবৰ পৰা আহা সম্প্ৰদায়ৰ পৰা আহা যিমানটো আমাৰ লগত আলহী আছে আপোনালোকক ৰাইজৰ আগত উঠাবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছো আগতে প্ৰথমতে আমাৰ ডিমাসা সম্প্ৰদায় ডিমাসা ট্ৰাইবছ যিমান আছে উঠিবলৈ কাৰণে আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে হেল্ল' ডিমাসা ট্ৰাইব আপোনালোক লাপেন টু লগা দলে and the second among lalo amar boro সম্প্ৰদায় dei boro সম্প্ৰদায় jiman boro সম্প্ৰদায় আছে উঠিবলৈ আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছো বড়ো সম্প্ৰদায় তোহা আৰু দৰাটো বড়ো তুমি যদি তুকে APHLC के
6 schedule of the Constitution of India, paragraph 20 yang sikam iklim atum bina. Ladakh BJP atum na coba karbi tante karbi pusila atum nije ba. Sita ile tum ke tribal area posi inglo masuk kai tribal atum ke isibat lasi tum ke tempat ini. Lasi pini ile tum long tribal atuman naga cito dona pun. Garo atum lapen ke tiwa atum do bolong dengan atum tota tiwa home product jadi asya penol ke uthok. Tiwa tribe tum mana do lada. Ya. Tiwa tribe. Lapen ke itu tum no kapre ka tribe tum bahai meme lasi kapre ka tribe tum hanan ke mone pachini pondu po. Mone le tum long alohi kimi na klangdo nai dondo. Now I want to introduce our guest, a special guest who has just arrived from Dima Hasau and Sihir. And he is known other than ex-MSC candidate from Haflong. He is Mr. Daniel Angkasa. Dima Hasau longpen alang delo, ano kecil Haflong, Daniel Angkasa lo, ex-MSC candidate. Ayo mesti itu kan itu Dima Hasau. Thank you, sir. Hello, Lasinon. Kapachini, ang dengmay ni Lansi Piyotopo. Now, I would like to. Yes. Sorry. Itu amar madote ako Ohomia Homprodai, Ohomia tribe, Assamese tribe. Amar logote ase. Amar Ohomia leader yate ase. Itu apunar yat uti boloi kane. Moi request koriছে. Krishna Mora. Hello, ala power tak mana? Krishna Mora, lada bang ha? No repon ke BJP tu vote long deh, aku mian pemerintah. Nah itu Bihari dan Bangladesh tuan kami. Bihari Bangladesh vote tuan kami, kita sampai vote long deh. Hello, lapen ni tu malam. Tiwa jati tundo, Tiwa tribes. Amar logate Tiwa tribes home product আছে এটা যতে আপোনালোকে থাকক আপোনালোকে হাত উঠাওক Tiwa home product ওলো উঠি দিওক Tiwa home product অহল আপুনি হওক Tiwa তুমি ওকে ৰিচৰ্ট আছে না আপোনালোকে থ্যাংক ইউ ভেৰি মাচ আমাৰ মাজতে আকৌ এতিয়া আদিবাসী সম্প্ৰদায় আদিবাসী খাই মানে দো আদিবাসী সম্প্ৰদায় যিমান আছে লিডাৰ আছে আপোনালোকে উঠিলে ভাল আপোনালোকে হাত দেখাই দিওক ahol aku sih banyak loh, ahol agak adivasi itu loh, deh adivasi itu, nasi, latung tak tip sih dulu, ini tuh six sih dulu loh, adivasi tuh tip sih dulu, nah soalnya boleh tuh masalah nang kanpo, nasi lang itu namanya itu nona aja tuh numpuk, jadi akhiru piloh, nasi mau kasih pacini naik dolang kalau nanti nih pacini tuh, iwa kado garut hana loh ini. Now I call upon Mr. Rajas Tiso for his welcome speech. Rajas Tiso, Vice President. Non. Aprang do tuman ini lapar ko mane. Kita tum thek long le dala. Jadi kau tenang jut ko jo. Hey, aprang do tuman ini lapar. Non le tum welcome speech. Kapan thani empat ini tum APHC Central Committee Vice President. Rajas Tiso Hansen Nili Hangpon. APHC Mega Rally Ipaman Pon Ladakh APHC Ben Kacet Toydun Non Kiranji MP election Abharman Abham Ini Dum Kacing Hon Jai Kathar Sar Lapen Bini Ladakh Nagat Sentong Dun Central Committee Api Tungduan IL 18 Songja Bilapen Songja Podong Central Committee along Youth Wing Tekleba Bang Bhu Lapen Bang Phi of Bini Ladakh
amai pilong naga sitong dun adivasi khai pen rengma khai pen lapen buro khai pen lapen okhomia sabi sa khai pen danglo pili APHC bhan ke khoi rapen kache song rapen khe farman longria farman pini ladak kache tong don bhan teli pini labangso amai pi hoi pen nami ko bhan ning klong pen kadong nang pajiro kadong ini tuh pini ladak kacetong made central committee hoi pen patir pi ponsi ini tuh MP election made ini tuh labang bukilik lasi apong cetong ber thek lapuso na mai pige lasi pini nang itu mon phang nang ke chupha ke lo pelo APHC a party pen komar phansi MP ini tuh cetoy tuh koma pu lote ini tuh sarjai kathar hello lasi nang ko phan pini labangso ini tuh ka cetoy tuh na candidate ini tuh masongja po alang ni phan nang tuh angno nang ke pachini pini labangso mai jasa mera pakel hello kopi apa sih itu non kibang jilang MP election highway nang toji polote ini tum karbiang long kedam tang abang budolo MP ke Jepang lapen ke Cebang oi pista karbiang long lapen di maso arada kari handbrake article 244 Uttar State labang so alam thea puthak pidi ari dai tum del hirong supi hadak parliament long lam jai dun delang lasi ili tu ning theklong pen ili tum sar jai ka thar phan non ki wangji MP election alang ni phan tum pahai tum bek nang kusi pini nang tum dona phan tanda nang chuniri la pen pachini bang hello ili tu MP election cipahai bek nang kok ji kolam thela dula haladak athepi gelo gelo save kar bielo la penadak dilution of schedule no quality education la pen unemployment la pen unregulated influx la bangeli tum theklong kurang lam la sila sonpli bangeli tu kachipajok bek nangji alam thero jor sila sonpi itu pini ledak nang tu phang nang pachini la pen jor sila itu chini tu delang la pen mala thelang ulote ini tu mathe ke dasi bir kok ko sini libat ha nailo nang tu phang pini korban dona bajelo dai tu suri aku nang cetong mono ko la sino ipran ke thandi tum sidolo ini tum kacut phahi la pen itu kacut candidate lasi pini nani tum phang kurang tuna pajersi di dalam thailand polo kado Vice President Pani Yakiro Pino alangali welcome speech matera itu mah ini kerja tahun malam putar so meeting udah kami kita ngomong dengan kasih ini program kiai jadi kalau itu ning bina jadi program apa nih untuk deh kasih kalau ada program kan ada central committee kita ning coba deh jadi jadi komandan dalam sini nih kalau itu mana di siapa port ya ada kasih lah mana ini kita mau kasih nih mana di siapa port coba nono baga declaration of MP candidate publicly
ilitung sosial media maupun press media maupun ilitung baca kano ilitung APHRC kandidat ilitung masar jaya kano sekarang raga kami itu baca kano mela aja kon raga no baca kano mela masih nol bangke ilitung masar jaya kano apa public kano aja no ber ilitung anak pakana masih kano. Now I requested President Sir Jaya Katha to stand and to show his face to the public. Alami hello, not upcoming parliamentary election. Hills district. Alami hello to my candidate. Nazela Lekha. Katu hai. Nasib ini terkalang iman, publik ini masih tahu. Alam isi 2024 parliamentary election lagi itu APHRC kan, MP candidate lo. Lagi itu central committee kan. Jindak sar, Chidon sar kan. Alam mungkin besi, alam itu invite orang orang tu. Ini satu kali kalau itu. Thank you. Nomor lagi. Kapten yang dia itu dah ada. Nomor lagi. Speech from the guest. Nasi, first ini kan yang tunggu bagai ini tung organizing secretary kursi ti mau apa? Kami kerja ke campaign. Karena kami hari masih di kantor, and I give the time only 2 minutes. 2 minutes spent or 3 minutes. Tapi kami sih dapat. Okay. 2 minutes lepas sudah hektik ha. Masih ini nak itu mega rilian market cari online ko ke hai klasi itu pas kerja untuk nak candidate maka ninka ceklo APHRC hame ko ke hai Sir Jaya Katha alami jaya sidan laben Ima sober social media Facebook lom kacithang lom laben amari Ima so MSC ake hai Daniel Tasa Pensibo ini kalau nabi lo central committee itu doa apa laben kami tu lagi naik kekiran doa agar apa ini kita isi kita disongkar apa Jihad bagi punya bila hello Sonia lah terjadi nanti non labanso election bangke Kenya Bihar में क्या हम जाएगा तुमने सिर्फ itu election करेगा labanso election करे labanso election nangli jauh si BJP Congress ya BJP भागों की वोट की दिला प्रोग्राम पे नंगलिता हर बांग्लादेश में क्या आगे चियासो बांग्लादेश में क्या non tribal laban Bihar में क्या non tribal बनाने दिन तो लगता है बात करो सी नंगली भागों सोने की करना हम तेरे को लगे
Party